شايا سوريا اف حلبة من دبينن پایتخت پیشسازی السوری هجمارا کردانیا هری مزن السوری الکدر دمینن لحلب دمینن افرنگ زر تاخ شیخ مقصود و اشرفیه دو تاخ المزنین کردانن اف هر دو تاخ دست کردان دانه یعنی اف هر دو تاخ جالیه ریوبریا خو ثروتینه ریوبرن میزن حکومت السوری ریل بر وان هر دو تاخان گرتن یعنی اشرفیه و شیخ مقصود باریکاتن آخه بلند کرن ریل سر ریبندن کنترل یعنی کو هفبش موندن آواره هزین حکومت و هزین آسایشا کردی داجی او تاخ یعنی او ریبند به تمامی هاتن اگرتن ایدی چونو هاتن گلکی زحمت بویه جبر ویا که جی آستنگیل پیشیا کنترل کرنا لوان ریبندان در کتی یعنی ایدی هزین آسایش لهر دو تاخن شیخ مقصود و اشرفیه جبر کو هزین حکومت ریل برگرتن نکارن به تمامی وان ریبندان کنترل بکن هر وها هزن حکومت السوری پارکا طارق بن زیاد کل نیزی کی تاخ اشرفیه کریه بارگاه که سربازی أنا بفهمك الريكة بكرة يوني أو صدق تدين شو ولا كرة ها أكيد شانده که مجلس سوریه دموکراتیک مسده بشداری کنگره پارتیا کارکران یا بریتانی بو و به اجمارک برپرسین بلند یین وی پارتی را جویا شانده مسده یا به سروکتی حسن محمد علی لگل سروک وزیر کایر ستارمر و وزیر بروانی جون هیلری هفدیتن پیک آنی دوی هفدیتنه دا حسن محمد علی پیامک فرماندار گشتی هسده مظلوم عبدی جی دا دست سروک وزیر و وزیر بروانی بریتانیا مظلوم عبدی دبه پیام خدا خواست حکومت بریتانیا رولک پیشنگ دا آواکرنا سوری دا بلیزه پشتگیریا پیک آنینا آشتیا نافخایی بکه و آلیکار بجبو چاره سرکنا پرس کریکن گوهنه برین سیاسی لسر وی هفدیتنه مسده داخویانیک دا و گوت شان داوان پیشاتن سیاسی و سربازی لسوری گوتو بیش کرنه شانده اشکره جه برپرسین بریتانی را گوتنه که حکومت به تمامی پابند ریکفتنا ده آدار نبویه او ریکفتنا که دنابرا مظلوم عبدی و احمد الشرع ده هاتو بو امزا کرن الهام احمد برپرسا پیوندین در و لروج آوای کردستان راگهاند کجبو وکرنا دری سینوری یه قامشلو و نصیبینه ریکفتنه که دست پیک چه بویه او دری گلک استراتژیکه دری کی سینوریه دنابرا باکور و روش آوای کردستانه ده اگر او دری وره وکرن و فیده که لهر دو آلیان ببه الهام احمد بیجه دانستاندن لگل ریوبریا وی دری سینوری بردوام دکنو و که پرنسیب گوت ریکفتنه که دست پیکه هیا و او دری وره فکرن الهام احمد اشکره دکه که مظلوم عبدی بریا فرماندار هزین امریکی سنتوم براد کوپر جشامه را گوتیه که اوجبو یک کرنه و اوکرنا کمیته هفبش آمدنه لسر گوتنه که واشنطن جشامه خواستیه که تفلی هف پیمانی ناف دولتی یا لدجی داعشه ببه بر پرسا ریوبریا خسر دبیجه دوی حکومت شامه هلوست خواه لهمبری شر لدجی داعشه اشکره بکه لشامه پیشانگاه جنوب آواکرنا سوریه بر ریوده چه 158 کمپانی ناف دولتی بشتاری پیشانگاه بونه اجمار کارسازین کردجی جروج آوای کورسانی پیشانگاه دا آماده نه ویویان فتح لپیشانگاه بو ام بنیرن که ویویان چش مراده بیشه بله دل بخوی نها از الپیشنگاه دمشق یا ناف دولتی ما لور پیشنگاه بریو دچام دبناوی جنوب آواکرنا سوریه ده 158 کمپانیای ناف دولتی یکو کاربدستی وانی خجهیجی هنم دوی پیشنگاه ده بشدارن کلو پلن خو تشتی کو کارن بکنش بونو جنوب آواکرنا سوریه لور پیشان دانه افتنی پیشنگاه یعنی تنی معرضه ت
برياراج بو كاركرني يعني تور كفتنك لسرتونيا لي قال لك كومبانياي كو غريداي في قناغنا ريب وهاتي دان كو بيفر وكارين خوا هروا كلو بلين خوا تشتي كو كارن بكن بيشكش بكن ايجا ليفير هجمارك جخورطان يعني مروف دكاربيجا جروبك خورطان يكرد جقامش لو هاتنا او جيد في بيشنجه دا بجدار وضيق يعني جهك جي في بيشنجه جخورا برنا كلو بلين خوين كهرباتي دا بيشكش كرنا او جي وكم من قلت كردن جي قامش لونك لفيدا كارسازك كرد كنا في دليل مجدله بمرأة امدد ببريز دليل دما تباش وسهلا سرشافا قال لك سباس خير خدل تبع استخوازن بزن بمجرينجيا بيشنجين بفي اوايي جبوه تشقيسي هيا وجبوكو من كارين خب يعني بيشان بدن اف معرض قلكي مهمه معرض بيلته معرض اعاده اعمار سوريا ما سبونسر الماسي تدبريه اف دمك ما تخصم بين شامي تشي ندبو بري ازادياوي ام هاتن وقت شركان والوزيو حاضر بون ام وكيلين السوري بداتا خام لي عرضك تشتكي باش بو معرضك مهم بو تشتي مي كهربائينا تشتي ناف مالين يعني برادا غساله تلبس دقوناخا جنوبا افاكرنا السوري ده واري كهرباء تشقيسي جرين تشقيسي كار جيردبي كار قالك جيردبي انا وقت دي يعني تشتي انشائيل برهنه بناء وابانا وما دي تشتي كهربائي جي قالكي مهم ام حاضر بندبي معرض ده وقالكي يعني مكاركي باش ما تجار ديتن باش بو يعني تشتكي مهم بو قال لك سباس سرسري مثلا تخش ايجاد البخين وقت من قد شخوا اف بيشنجها ناف دولتيات دمشق ايرو روجا بينجايا لسر شش روجانا يعني ابخو جاري بينج روجين بس ايرو روجا كي في جاري ما بس من روجا كي هاتيه زي ذكرن ولسر شش روجان با وكم قد جروبك خورتين كردن جقام شلوهاتنكو او كاربدسي چند كومبانياي ناف دولتين اگر افكاري مني كاميرمان جيولو اتموسفيرا بيشنجه بيشان بدا 158 كومبانياين ين ناف دولتينا وين كو بهيزن يعني تدا بجدارن قال لك تشت يعني نهامرو نكار يعني حمود تشتيجي درخي نجبر كو قال لك تشتن جدا جدا هاتنا عرض كرن اف جروبا كرديا كو جقام شلوهاتيه جبو جارا يكيا د بيشنجه ناف دولتيه شاميده بجدار دبنها بريس احمد حاجي بمرايا تشكر هذه الجماعه قال لك سباس جبو بجدار بونا تو جبو كتبو ميفاني من جرينجيا في بيشن جه في معرض جبو تشقيسي هيا قلت قال لك مزنا وان في قال كيف خوش الجيم ومرحله كانوا سر خلك ما يقامشوا بزاد يعني وان شاء الله تشنا باشا بس ناخذ بله ون وكو كارساز يعني كاري وهي كاري وني تايبت هي بهاتنا في بيشن جه بيوندين و ين بازرگاني دباجار و باريس جه دنين سوريا را تشي دبه يعني وند عرفن سر خلكيج محافظات بلي قال لك في تتكي تشاو وبرين هادو السمر حمو محافظات هبون او جهاتون وما عارفين وش جيد بن شغل كي باش ان شاء الله يعني بيوندين وبهيستر دبن باذن الله خذيها باشا افجارا يكيه وند في بيشن جه دبز جاريك وند فازن جار باذن الله خذيها يا حركس حر كومبانيا جارك بس ويا نو شقا تكرارها بباشتر بي والجوري يعني القانوني ما في كومبانيا هي كو دوباره بجدار ببن نو مشكلة بس تسجيل جردو بس باشا داوية تتخوازة تشتكي بيجا معرضة ويا تشيا معرضة ما يا زيو نوالا جرانيتا ادوات مطبخي عامة وايه كهرباء جي نوالا ومستلمة واصناف ما قال لك الحمد لله رب العالمين ومسباسيا وتكن وسرشاوات قال لك سباس ساعتها تخوش اجا هفالي مني كاميرامان كاري بيشان بدا يعني وكو ما قلت قال لك تشت هاتنا بيشان دان هاتنا ما يشكرنكو باواين جدا دكفن يعني خدمتا جنوبا افاكرنا سوريا شخوا افلفر مروف دكار بيجا وكو كوربندك ابوريه يعني ملتقاك اقتصاديه كو خلق تيدا وبازرغان وكارساز تيدا هفدو دبينن او كار بدستو وكيل
كومبانياين ناف دولتي وين جيهاني وين دفرين نافشين روشلاتا نافين إيجا جفي بيشنجها مظن شخوا أو لسر وبركة جلكي برفرها يعني مساحتها في بيشنجها جلكي مظنة براستي يعني دي كاميرا جدرنا كفنا يخويا كرن لي جفي بيشنجها جروب كرد بجدار بكو جقام شلوها تبون ما شخوا هفايفين بواركر